Cidin. Kamu lahir sebelum aku muda, Pak. Sekarang mang SMS. Dia sebelum apa tadi? Oh, dia sebelum Pak. Habis sama teh kata, "Alu tolak kali dak kudi ke." Bos. Anggo sih orang yang video naik. Apa teh? Kawan. Tak komen ah. Oh, lo. Kuno ragu ku ciban. Asal ono cocok kulai mau lo. Nah, udah dia dong. Lebih. Ya, Cak komen ngon. Nah, lo mau rakum sih. oh iya, Apa lagi? Sosok umur tahun mulai kana-kana dua. Sosok dulu gue. Apa dungan tu? baru bos ya. Oh iya, Aku ni coba angkat. berarti dapat dua udah lah. Iya. Ada lerang. Aku ni coba angkat deh. Hai kawan. Baru kuliah lama. Jago mairong daparu maimo nampe boru silebani naga belok kapi jago mahami gelengon silao si podai asa sai horas sai gabe hitao asa sai horas sai gabe hitao Dupay na kutuk sa tarbayanan Natin odoni rohani Nagabi parumay Ay parumay Moto daino Napature-ture honang Di tano perjalanan Di perjalanan di luar silebani Nampe toro pakya si sohoti soadai nama ngari orang Boru silebanon dodaino Nasay totoo madulo anak mo Di pasahiton nang disika oroni Di haparirong nang disika olope Negara nomor 7. Nah, itu. Berduit kita. Parumai, ay parumai, moto daino, napa ture onang di tano perjalanan di perjalanan di luar silebani. Nampe toro pakka si solhoti soedai nama dari hona Boru silebanon dodaino nasai toto madulo anakmo di pasahito nang disita onomi di hapariro nang disita olope
sarito nang bisita ononi jiha pariro nang bisita onote